Parlak sa Pat yang sumpa yang Shakanika channel kechungi di komjur yak di parlak ki patang thamai di sumpa pan alam kecenggersan da kapopi like share comment di nak taruh buat lepan subscribe Shakanika channel di komopili i Shakanika video ba ngitang yapon kam hakabarat yakiniki terso Riding salong ba kini kila he la ibunut hi tang ba nginali ai nomor ba kidemi hakajaka wathong ya u motor jing sisa kini ngiklem thong nrai ba kisumi hi ma nomor ba ka tharai ka de ba hap sambai tang ni nang tai te nakata te hapan sei no ani la ibunut hi kini kila he di komjur kini kidang khap long lung kemot daba ro dang long dang bang pha mo ba kidang lung tu i ni dang i pang pha di tes ngo pha pe ya ka video ha tu banang kon di khanang ba phini i ma di kemo pitep mo mantak si ka singiau ba sora di nomot balik di no sayau di ndalayo khambun di lalong hi balik di dengan sapet pat ngayo kan no di dan bok hi bangan yo le di no sayau ma yo bai kali bai sa hakajing sisa dangi let di sayau kala long tang ba long bang ikwa pan man bam hi no di isibet ngimat manthe taka do masi angta nginsa shat unin sapan sarwa kemula bang mahasbet lawan yau nginsat wat uniu terso wadang ipang wadang khet dang fresh di hadin bala adap ma man pen khut pan ei prokhan di ngihap sakaban sat man pen khut yakiniki ngichor ma pai ki pen khati tan khandau di kuble shibon parlak bapile yape yakiniki video di nang ya kersan nagawi por shakoi pan kanang ba nginang la shoma wat pen bi video chongi la koi gaski shakoi gaski di tanggupta kuble shibon ngin se khandupan hagi patki video ngan sapan mi kuble shibon kuble shi hajar ngo Hibun na tu ini mak bam hibun ya